Let's do this. Hey bro, welcome back to my channel. Saya Cisen Part ng pinang sa bahay Pibaro akan ng channel jonga. Mentakas ngi nga sula vlogs malu malat ya. Ndray tang kaway ba. Bet masendor kodo ro la. Okay. Tedang don ba sendor nang amenta ba ngason nga namang deu fotografer ba basa po makawa. Wow. Ya pe kini ki vlog po. Kendiat nomor nga hablet sim doy mga kam yo like pa injection hincha. Ba bangadon jing pang allergic ha kamet jonga te mentak singing like inject ya de pa inject sa po hospital po sen kayta sen jusaban kisah inject ngamtip hay par hajing song ne ha kiti jonga no ngamtip ra tambah sa page bet no ngan lek marway teng salong boring ha kan marway tang ban keren ngamla ngal aktif lupa kata te namal ba kamdon mga director te kalong ba jenjar snap film ten lasai satang lasis ngi train pelat biang film Ndai mantap lasai tingin la sula vlog kumne kan. A few moments later. Kadaya bajong parlojong parajong menang malah banyak. Ting lai ursuit. Pucang mah adanya kadang. Makro mah betul. Ngadar. Dah mentan hablet injection magic shock ta. Sampai cibet injek nanti magic shock. Kerman sejam lepas. Saya kena juga no apa ya. The next day. Ngalak kelar ni tu apa ya. Mana ngalak dah berung apa hospital kelar dah. Ini dah senjata. Ha, apa ya pot senjata. There it is. Approximately 10 hours later. Ini sudah. Lemon vlog sore tu. Vlog. Guys, semlang lemon bab. Freaking lonely. Ambil taruh sampai nomor. Tiap makan aku nong besok. Later. Okay, ngalak clearing video mana mar ayat marui ngalong kumbita. Mentang lapai siang video tang kumne ngate bo pi mi itnar. Hi guys, come back to my vlog. Hey guys. Hi bye. Welcome back. Back. Back to my vlog. No. Vlog. No. Subscribe. Sub. Onglot sub. Subscribe. Quite. Subscribe.